ولكن اتحاد الكوره عنده مسابقه، والمسابقه ليها لوائح، وفي رابطه، والرابطه عندها لوائح. انت ضربت كل ده بعرض الحائط ورايح تجيب لي تستنى رد من اللجنه الاولمبيه؟ رايح تستنى رد من اللجنه الاولمبيه؟ معناه ايه الكلام ده؟ من وجهه نظري معناه ان اللجنه الاولمبيه، انا دلوقتي طلعت يا زمالك ويا جمهور الزمالك ويا وسط يا رياضي، انا عاقبت الاهلي، ولكن بقى اللجنه الاولمبيه اللي تقوله احنا هنعمله. يا سلام، هي اللجنه الاولمبيه انت بتديها كده هنا حق الاختصاص او حق ان هي تنفذ اختصاص او حكم من عندها، وده ضد اللوائح، وهندور في نفس الدايره. يعني اللجنه الاولمبيه لو طلعت وقالت ان الماتش يتعاد، اتحاد الكره هيقول لك انا والله انا ما اقدرش اكسر كلام اللجنه الاولمبيه،